Kajing pet kerat kipulet ke West Giant Hills District ha ke arpun riu tarik nailar arjar pulai na ke balet pahara ye kasnong lapangap hadin kajing temuan tambor dagi pat karbi kala penlong yo nong ai ketien ke sorkar MDA2 uba polling dok bot menteri ketenat tourism ban pan kaipot na ketenat kampo yeng halor ke kajing jia. Kumban syukudo bagi bor pulet ke West Giant Hills District kiburan kat sau ni kat san ngut kilahap ban her kerat na kedau kajing temu benuan tambor bat syak thong haki karbi kabla jia ha kani kasnong kaban na kapor syakapor kamat ni kajing syak le dusman haki karbi nda ka basyak penjulor ki jakarap bat kiwai pat ki kampens area ki nong song snong. Uba polling do ulo angru bakani kajing jia kala jia namar kajing bamlong pen kriat jogi pulet bat kumta ki haban kenria kani kajing pet krat kalawan ra kajing syak ben ke bejor bha ya ki bor pulet ke jela habay nujor ya ka bakila le pat hatang sky ya ki nong ya ki persya ya ka Meghalaya Cements Limited de kani ka komiti ke jongi ke dei nak bentar ka langpi sektor genre kat ba ngayo jing tem ka sulong bet kani ba ki don ke jinge kan at apa dengan arjai benriu buat ke donru ke jingpen shed daki kat tu kat ningut ba kini ki arjai benriu kan ya kan art buat kan poisha ka jinga mensau di harga jingi dei buat ka ke ba jai ki pulit jong ka Meghalaya ke ba ngarang ugat ya ki details na ka home police department Henry kat ke bangi 812 hi kolong ba kini kelalong kilong kot on OS kim sim tip ke ba ja bat kila sulong pedeng jong kenika pedeng jong kenika jingya kejingya kaja bat nak kadau kim klemlong prepared bat ki haban kenria ika syong na ka sektor menta kata ketika ika baja satai Henry dara pipet kenika West Khasi Hillside pada ka ki ibu kat kilong kenjai bah pat kam sim dan syuk kajing ki jai menriu namar apa ki beriu hangtai ngila ai ke message ke ba long syai bah ba ngidang ye keren ye ka kam bat ngim kwa hi ba kumta police presence kawai pi omapi kala banwan pisno bakan wan rai kajing singai kabar pada kalau kala benong counter productive ru namar sisien baladon segi polis kawara ru ia ka via psychosis segi brio ke depends on the situation kan bun ki ingin melak baju generalize kata korukam de ki polis ru ngaso kidan ka role bakin le kat kum ke jeng mi jonga ke situation ke emerge hakoto ko puar kan de Henry pindai ibada nak ke bangila le menta ngila nang penkiu susu ya ka sanction jongki police personnel sa laja sanspa mod nang taki border outpost ngila announce sanction ya ki BOP ki batmai hakaleng ka state te kini ki ba ni ngidang ya tray but community hi ba ya kini ka kam ngin hab resolve ya ka politically te ni ya ka state hi barok koi ngai ba ha ka bekut jong uniu November ngelak di bandon hak position ban submit ya final report syaki ar ngut ki chief minister dia ke pemut ba hapok ki se ke slemdo sau banai nang ni kelak di banwan ka final resolution ya kena ke kambor ko well offhand based on whatever inputs I have received I can say that this incident was not something was rather an isolated incident and the police had to face that situation because they didn't have the correct inputs about what was actually happening but I can say that it was certainly an isolated case but overall if you look at the past records the number of border skirmishes has now gone down and which is why when one such incident happens, they get all the media attention.